Raila Odinga onyisi mondo mikoro ikrene telo tok yiero nero magana 2022 kaluwore gi janabi kata mana profeta e kanisa mar Voice of Potters Messengers medore bomanieri ma Kisumu. Migosi Lucas Mutishibi olero ni lek ma en godo kata lek ma oseneno en ogai mar ODM oluor Raila Odinga ema bende koro biro telo ne piny Kenya. Onyiso jalup ker Migosi William Ruto mondo mi koro kara manyo kura e pachoka osir lwedo ogai mar ODM ochop lek mabende koro oseneno kaluwore gi fweny ma wacho ni oyudo kuwuok kuom Jehova Nyasaye. Janabi nero kone loso gi jofwambo boma ma Kisumu olero ni jalup ker William Ruto onge gi nyalo maber mar dhi telo ne piny Kenya e thuolo nieri. Leo hii Mungu ameniletea habari mpya. Habari hii ndio lengo kuu la mimi kuja hapa kupata kuzungumza na wenzangu ili tupate kuifahamu kwa jumla. Mungu amenionyesha habari ya matukio ya nchi jinsi itakavyokuwa. Na habari ambazo nimepewa katika ufunuo wangu wa leo zinahusiana na Raila Amolo Odinga na William Ruto. Na ujumbe ambao nimepewa ni kwamba kipindi hiki cha miaka 10 inayokuja ni kipindi cha Raila Amolo Odinga. Baada ya kipindi hiki cha Raila Amolo Odinga kitafuatia kipindi cha William Ruto. Na hivyo ndivyo mapangilizi ya Mungu yalivyo. Kwa mawaidha mimi ningelisema kama itawezekana Raila Amolo Odinga na William Ruto mtafute jinsi ya kuja pamoja. Msiruhusu wa Kenya wafike kiwango cha kupigana, kwa sababu ukweli tayari mmeshaujua kwamba this is the season of Raila Amolo Odinga, and after the season of Raila Amolo Odinga shall come the season of William Ruto, and each one of them has been given a package of 10 years to rule.